پیر میانه ممروش پیر میانه چندیا چند سدن چوی میبو چانی کوہی ماران چہری خشیو عالم تصور اسمز سائل بنت کوہی ماران چہری خشیو عالم تصور اسمز غلام بنت حاجت من بنت بیمار بنت تصور اسمز وجو کوہی ماران اس حالانکہ حال چھوئے باب داود خاکی فرماون بہر امداد مریداں زود حاضر میں شود صورت پاکیزش ہر جو کی مصور شدس باب داود خاکی فرماون یل کامل مرید آشس یت جائے تصور مینس پیر سن کری آلو کر مینس سلطانس میون پیر واجس تو تھی مدس مگر مسئلہ چھ اتزاق ادگش کامل مرید آسن یس آلو دیت پیر واجس مگر اسما چھ تم میارک اچھ ظلمی غلام اچھ نافرمان غلام اچھ پز یوڑے گسن بت کھگڑے اچھ پز یوڑے کوہ ماران چھ لس لتھن پانس اچھ پز یوڑے ہیرن ہن خاک جبینس متن اچھ نا گدا گردناگار اچھ نا نافرمان توے دم اچھ پز یوڑے واتن کوہ ماران چھ ہیڑی کھسد عرض کرن کیا چھس عرض کرن پھر میانس آئی ون تجھک سلطانی کشمیر تجھک سربراہی کشمیر عالم روحانیت بادشاہ کاشرین چھ چانی تھزرچ امید چانی بجرچ امید یم سائلس چھ امید یہ بیمار چانی ڈیڑ چھ پتھر بمی تھود وطن میانی سلطان عالم نصورس من چھ استعارضی کرن میں ہی اس گناہگارس واسنیت محفل من گناہگار آقا میں ہی ناپاکا حسنت محفل من یہ چھ سادات تبیر یہ چھ بزرگ تبیر یہ چھ ریش زفید تبیر یہ چھ طلبائی کرام تبیر علماء تبیر واریان آش تمن دی کرد نظر کرم یم بیمار یم دعان اندر خادید میں التجا کرمی تم تی تل تک تھود میانی پیر وند میا پانت کمالس اچھ پک پڑ گنہگار مگر چلمی غلام احمد بے پھیرد واپس بے کرن جی عرضی آگ میانو ممورو خوش آگ میانو حضرت آگ میانو ممورو چانس تین چھوئی میں بو چانس تین چھوئی میں بو سیر نیچھوئی ہم سرے بوسی ہم سر آگا سیر نیچھوئی ہم سر پوش پیر میانو مرشد پیر سانی سلطان پیر سانی سریدار پیر لول نارای دود جگر لول نارای دود جگر پاس للہ کر نظر پاسے کر نظر پاسی للہ کرنا سانی حال چھیخ یم سائل سنگ حال چھیخ پیر میانو ودیو سر میانی مرشید بھی آگ جتم از بڑ بارا آگ جتم از بڑ وہ تم پیاران دوت حضرت وہ تم پیاران دوت را اج کی کھوت چھابیا لگیا ونی